ni le kum kwa Zomi Innkuan USA makai Innteek Chairman Dr. Khawmpi Vice Chairman Reverend Ciaptehna Secretary Pa Go Sompu Assistant Secretary Tang Tongsan Treasurer Pa Kumcin Khawmpi Assistant Treasurer Pa Meelmuh Auditor Pa Tongsan Innteek Oklahoma Zomi Innkuan Innteek na song siam ma mau ongbola na nuam ma ai manena Innteek Oklahoma Zomi Innkuan teman lungdam kawan kade kun belai ni Chicago pa natin ni pwede mo happy na to amai na dengan kita mahong kini sepon lebih mama dengan dua Innteek kita kanten Kumcin ada di bawah kalau pada ini noten tu kan itu sejak kita hari Paloma di wajah kita ada mungkin wah anak kita ayah Chicago te presiden boleh nak pun bagian pak ini Victoria Tangta Vice President Sumno ini bukan belai ada lantan ini Ohio lampan ya? No, kita apa betul? Akan lagi. Ya, Khawmpi, Kumcin Khawmpi, dalam awak tak kau kata ini, Myanmar Zomi Baptist Church. Dia ini kau nak ini, ama Innteek nak Tongsan sampai nak, kita kena Innteek Khawmpi itu macam lundam kau orang tak dibuat lagi. Itu aja. Pak Tangdohan Florida Panina, Pak Kumcin Khawmpi Ohio Panina, Treasurer. Pak Meelmuh Chicago Panina, Assistant Treasurer. Pak Bauzakan Texas Panina, Member. Reverend Ciaptehna Poland Panina, Vice Chairman. Dr. Khawmpi Oklahoma Panina, Chairman. Amat pernah kita lihat. Pak Go Sompu Oklahoma Panina Secretary. Ataki Reverend Kumcin Oklahoma Panina Member. Pak Meelmuh Oklahoma Panina Member. Pak Khadlang Oklahoma Panina Member. Oklahoma Panina Member. Pak Khadlang Oklahoma Panina Member. Lungdam boleh, lungdam dia lungdam boleh. Itu apa siap nan manum happy nak kicingan di manin namin na songpa. Mabana atau pa atuk zo zai zo ina kina zo in panmun le thak tengin to pa asep zo abor zo avan zo na bingun tupang tiak saktain. Amau te makai lain bang mak singtan na omlo bingai manin. To pa sian makai teng khem pe nang main makai siam na umbot sakin la kitutuan na untung sakin la to baba sian aki pezo ahong zo ager zo dingin tupang buak